ndagarutse nanone twongere dukorere siporo hamwe. Ndagira ngo mbereke uburyo ki ushobora kwirwanaho, ugashobora kwihagararaho mu gihe hari umwanzi wakwatatse. Right? Reka duhere mu buryo ki wakuramo umuntu aguteye tsuki, uburyo ki wayikora. Ashobora kukwataka ashaka kugutera tsuki yo mu nda cyangwa se mu gituza, nawe icyo ukora ni ukwita wikingira. Right? Right. Yayigutera nawe ubwo ugahita wikinga, ugerageza uburyo ki ukubitisha inyama yaha apana iri gufwa. Uzirinde gukoresha iri gufwa. Right? Alright. Yayikubita hasi, ushobora kwikuriramo hagana hasi ukoresheje. Alright? Alright. Yes. Ashobora kugutera umugeri. Uyu mugeri nawe ushobora kuwutera mu bwo buryo, cyangwa se alright, ashobora kugutera sokutogeri. Sokutogeri ushobora kwikinga wayikingiye hagana hasi. Right? Right? Yes, iyo ni sokutogeri. Sokutogeri nayo ashobora kwigutera ugahita umukurura. Urugero, akayigutera gutya ugakurura akaguru. Right? Alright. Reka turebere uburyo ki ashobora kugutera oramawashi. Alright? Oramawashi. Oramawashi nayo ushobora kuyikata ugahita uyikuramo ubwo buryo. Right? Igice gikurikiyeho ni umugeri bita kakato. Alright? Ni umugeri bagukubita aha cyangwa mu gituza. Right? Alright. 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 Ubwo mugeri ukoreshwa agatsi, igitsi. Right? Right. Kwikinga ushobora guhita uyikinga gutya. Right? Hasi. Reka turebere hamwe ushira oramawashi. Urawuzana. Right? Right? Iyo yose ni self control, uburyo kigomba kwikontorora ku buryo nta muntu n'umwe wakwataka. Yes. Right? Right?
bwose ni uburyo tuzakomerezaho ku munsi w'ejo, tugenda tubereka uburyo ki bwose wakwirinda akantu kamwe ku kandi, utundi dushobora kukurinda mu buryo ki bwose